ngikwenzisise ngokusizwa nguwe. Anginawo mina wamamandla and awekho kahle kade ngaphela. Ngiye ngithi sithi masikhuluma nobaba uSibiya kuba khona la esithi khona ekubeni kuthiwa kubanga umusa kaNkulunkulu. Ngabe kade saphela ngaba sisekho kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu nakuba sisekhona kuwumusa kaNkulunkulu. Yingakho ke impilo yethu idependele kakhulu ekulekelelweni ngumoya ongcwele, ekusizweni ngumoya ongcwele, ngoba uyasiza ngeqiniso, ngoba uyaholelana eqinisweni. Okwethu ukuthi simvumele a-operate impilo yethu, ayidirecte, ayiguide, ngoba ngaphandle kwakhe singekwazi. Nje nginalokho enhlizweni yami ukuthi nakuba ngikhona, nakuba ngiyaphefumula, nakuba kuthiwa khona umuntu okuthiwa umama uSibiya, kungenxa yokuthi uNkulunkulu wafika lento enhlizweni yami okukhuleni kwami ekukholweni kwami ukuthi noma yini eshiwo uNkulunkulu, noma yini eshiwo yizwi kaNkulunkulu, I must do it. Noma ngabe kuthiwa inyama yami, kuningi bazalwane okuhambeni lokudela konke kulo 16 years, kuningi ebengaku-understand, kodwa ngenxa yokuthi kufika ukuthi ngoba kusho wena uNkulunkulu ngizokwenza, ngenze futhi mhlawumbe osuke ngibuka ngemuva usuke ebona ukuthi yazi lo muntu uma uyenza njengoba kuthiwa akenze, and ngempela futhi bengenza ngoba kuthiwa ngenze, ngenxa ukuthi kusho izwi ngikwenza out of my understanding, but ngikwenze ngoba kusho izwi kaNkulunkulu. So nje kafishane abazalwane, angifuni ukuba mude, benginalento nje ukuthi isikhathi sokuphela esikuso. Ngikulento ukuthi uNkulunkulu uyangimangaza izinto azenzayo nezinto ayikhulumayo. Baningi and uzokhulumisa nezingane ezincane. Uthi mawuzi ukuthi akusiyo lengane ekhulumayo, kodwa uNkulunkulu okhuluma ngayo, uNkulunkulu ekuyo. So nginalo mthandazo ukuthi noma ubani osetshenziswa uNkulunkulu kulesi sikhathi, ngokwesizathu sakhe uNkulunkulu kulesi sikhathi, engathi uNkulunkulu engamsiza, ambiyele, amqinise, amgcwalise, ngoba akukho lula ukukhuluma izinto zalesi sikhathi ezifuna uNkulunkulu. Akumnandi enyameni yomuntu because kuvukelana imibuso mbili, umbuso wobumnyama, umbuso wokukhanya. So kubiza ukuthi kube nomahluko. Kuke kwakhulunywa ngeparallel line ukuthi akukho la okufanele imataniseke khona, kodwa yehlukene kanje. Kubiza ukuthi owobumnyama athi cekelele, owokukhanya athi cekelele. That's why ngiba nalo mthandazo enhlizweni yami ukuthi noma ubani ovuswe uNkulunkulu kulesi sikhathi, kulesi simo esikhona njengamanje, ovuswe uNkulunkulu. Kubhlungu ke ngoba kukhona umuntu ovuswe uNkulunkulu amvuse positive, kukhona umuntu ovuswe uNkulunkulu amvuse negative. Kubhlungu ukufezeka kwesiprofeto negative. Ayibonge Nkosi. So abantu abavuswe uNkulunkulu kulesi sikhathi ukuthi kupheleliswe icebo lakhe, ukuthi kuhlungwe izimvu ezimbuzini, ukuthi kuhlungwe abokukhanya kwabakumnyama. Engathi uNkulunkulu engenza umusa, uNkulunkulu vele omprotectayo umuntu wakhe amsebenzisayo. Kodwa thina njengabantu lithi iBhayibheli siyaliwe, siyakhuthazwa ukuthi ukukhuleka nokunxusa kwenzelwe abantu bonke. Ukunxusela omunye umuntu uNkulunkulu memboze mufihle until icebo lakho othe wena uNkulunkulu lingevinjwe lize liphumelele. uNkulunkulu owecebo lakhe and uNkulunkulu ofeza icebo lakhe. Kodwa uNkulunkulu iqiniso lithi usebenza ekumuntu, usebenza ngomuntu, ngoba uNkulunkulu owenza izinto engaphenyekiyo. And uNkulunkulu omangalisayo. Uyangibuza ukuthi uNkulunkulu akwenzayo ukwenzela icebo lakhe. Okwethu kumncenga ukuthi uNkulunkulu ungasilahli. Ngiye ngohlabelele lo mhlabelelo ubaba uSibiya wangirebuka ngezinye izikhathi. Mangihlabelele enhlizweni yami ngithi baba mawungangilahle ebusweni kubakho, kodwa ungijabulise ngenjabulo yakho. Baba mawusuqedile okwenzayo ngami ungangilahli.
kunendlela angiribhuka ngayo ngeze ukuthi umoya kaNkuluNkulu uyamkhulumisa ukuthi angibuyise mina ukuze ngingagabaduli ngoba kwesinye isikhathi ekuyinxuseleni kuNkulunkulu uze kwesinye isikhathi uyinxusele uze ekunxuseni kwakho uzudawutha uNkulunkulu. Amen. But uNkulunkulu ngiyambonga. Angazi ukuthi ngiyokusho nini kanjani kuzwakala ukuthi ngiyambonga ukuthi ungidale ungenzile ukuthi ngibe sempilweni kaBaba uSibiya noma uNkulunkulu kwenzile ukuthi umsebenzi wakhe awenze ngalendlela ukuthi mina ngibe kuBaba uSibiya uBaba uSibiya bekimi ngokwesizathu sakhe ngokwenhloso yakhe ekugcineni kwakho konke kuukuthi icebo lakhe uNkulunkulu lifezakale emhlabeni wonke ngabo bonke abantu uNkulunkulu abasebenzisayo ngoba umhlaba ubanzi ungaka ikhona nekhona uNkulunkulu kunabantu abamisile abavusile abavuselele lesikhathi because isystem yalelizwe iscorruptile ngayo yonke indlela okubiza ukuthi abantu uNkulunkulu abavusile kulesi sikhathi uma beyicacisa beyambula bebambula ububi besystem yalelizwe bambuleke kubantu abathi bangabendlu yokholwa kwambuleke kubantu abathi bayamazi uNkulunkulu kwambuleke kubantu abathi bamvumile uJesu uyinkosi nomsindisi weimpilo zabo nginalo umthandazo nje enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu bafihle ubamboze ubabambe ngesandla sakho uzubaholele ekupheleleni kwalokho wena uNkulunkulu okumisile egameni likaJesu. Amen. Amen. Yesu Nkosi Jesu ngiyalibonga manje Jesu ngiyalibonga ngenhliziyo yami yonke liyangiphilisa elakho
incwadi ngokubhalwa nguYohane isahluko sesithathu ivesi 35. Uyise uyamthanda unyana, uzinikele zonke izinto esandleni sakhe. Phinda futhi tatami. Uyise uyamthanda unyana, uzinikele zonke izinto esandleni sakhe. Yakuthanda and has put everything in his hands. Inkulu lenkosi esikhonzayo bazalwane. Ubaba uyethembile kakhulu indodana yakhe and uyayithanda indodana yakhe. Wanikezela konke kuyo. So ke bazalwane, umusa kaNkulunkulu ukuthi sibe nendodana ethandwe ubaba, bese nathi indodana isenza ukuthi sibe ngamadodana athandwe ubaba. Sinezethembiso ukuthi singodla lifa. Umthandazo wethu ke mina bazalwane egameni lika Jesu ukuthi angathi singambulelwa ubukhulu buka Kristu othandwe ngubaba. Egameni lithi he has put everything in his hands. Lisho into enkulu ngendlela emangalisayo. Yonke into isezandleni zikabantu bazalwane zika Jesu Kristu. Uma sesifumene uJesu, sifumene konke ubaba nakho, ngoba kubekwe ezandleni zika Kristu Jesu. Awu Nkosi sisize. Bazalwane siyathandaza ukuthi sibe nesambulo, sambulelwe. Siyanxusa, siyacela ukuthi ubaba asenzele lo musa, singabahlali eSouth Africa, singabahlali eCape Town, singabantu abaphilayo emhlabeni wonke, ukuthi uJesu Kristu mkhulu kangakanani. Kungabe ukuthi nje sazi ukuthi ngimamukela uJesu Kristu inkosi, ngikusho nje bazalwane, kodwa angina understanding ukuthi ungubani lo Jesu, ongakanani, ubukhulu bakhe ujuke kanjani. Leli gama ngiyalikholwa, leli izwi ngiyakholwa bazalwane, ngiyakholwa ngempela. Hallelujah. Ukuthi the Father loves the Son and has put everything in his hands. Mhlambe no 36 sesingambheka nje bazalwane, but istory siphelele lapha ukuthi he has put everything in his hands. 36 usungasho ukuthi the one who believes in the Son has eternal life, but the one who disobeys the Son will not see life. Instead, the wrath of God remains on him. Siyathandaza bazalwane, ukukholwa inkosi uJesu, ukukholwa inkosi uJesu kusho ukuthi siqonda ukuthi unakho konke. Yes. Sasihlebelela bazalwane sisakhula. Unakho konke. Nkosi ngiyakuthanda. Unakho konke Nkosi ngiyakuthanda. Unakho konke Nkosi ngiyakuthanda. Unakho
kanjalo nje angazi ke baseqhubekayo kodwa ke ngahlakanipha ekholweni lishahlathelwa kanjalo ukuthi unakho konke Nkosi ngiyakuthanda Nkosi Jesu unakho konke Nkosi ngiyakuthanda unakho konke Nkosi ngiyakuthanda uzasho Apostle Paul ukuthi okay amaroma balbele amaroma chapter 8 ake sibheka kusho amaroma chapter 8 lapha ngasekugcineni Oh Jesu. Roma chapter 8 ayibo yathola lukhulu bazi ujulile lungakanani uthando lwababa mhlambe ke enye incwadi igama lakho lihle igama lakho lihle igama lakho lihle Jesu Jesu igama lakho lihle igama lakho lihle igama lakho lihle Jesu Melody, how great is the love of Christ. Nekhumbula? How deep, how great. Hayi sobe sithola bazana ngixolisa. Sobe sithola. Alikho kuRoma nje. Alikho kuMaroma. Eh? Ngithutha alikho kuMaroma. Hayi kuba alikho kuRoma. Chapter 8. Khona nokuzayo namandla. Yeah, kusho alikho. Phakama nokujula. Ngiphambanisa nale. No siyabonga ke bazalwane umthandazo wethu lapho namhlanje emini egameni lika Jesu uma singabamba ukuthi uJesu Kristu umkhulu kangakanani ngaba sikho struggle esinaso uyabona mawuzazi unesiqiniseko ukuthi unayo yonke ingcebo yomhlaba kodwa abantu abazi ufana nomuntu ofihlakele abantu babona enye into kanti wena ngenye into uma singambolelwa lokho bazalwane sengicela nje lo revelation lo mthandazo namhlanje ukuthi sambulelwe ubukhulu bukaKristu uNkulunkulu usenzele into enkulu bazalwane lo Jesu Kristu esikholwa kuye ubaba ubeke konke esandleni sakhe masithole yena uma sifumene yena it means sifumene konke bazalwane xa siya confess abazalwane idathu iyafika idathu inyama iyadonsa ikushoniseleni ibuza imibuzo yabona ya kodwa ke uyaphikelela and uma sesaba ne revelation ithi noma inyama ikunyakazisa uthi iyanginyakazisa le manje inyama kodwa ikubambe irevelation isambule sichilelo sikubamba ukuthi cha ikhona lento ukhona lo Jesu ikhona lokukholwa ukuze ukuthi uyakunamathelisa kuye kuyaxhila kuye ubone ukuthi yabona ke manje sekunqaba ke manje umusa kaNkulunkulu kodwa umusa kaNkulunkulu usebenza kahle kumuntu ombulelwe
okumbulelekile kuye onalo izwi likaKristu Jesu eliqonda futhi. Ngiyabonga kakhulu bangcwele. Ngicela ukuthi umzalwane onokuthile i-prayer item enhlizweni yakhe asihole ukuthi nathi i-prayer item ngicela sithandaze 1 2 3 egameni likaJesu. Praise the Lord. Amen. I-prayer item yami ngicela ibufana nale verse ngoba kusenhlizweni yami ukuthi kukhileke icebo likaNkulunkulu ebantwaneni bakhe. Hallelujah. Amen. Amen. Sihambe ixesha elide singamazi uNkulunkulu sisithi siyamazi, kodwa umthandazo wami nje ukuthi icebo lakhe likhileke. Ngoba uma esithi Jesu Kristu uma efundisa abafundi bakhe ukuthi ukuthandaza, ubafundisa ukuthi mabathandazele ukuthi intando kaBaba wethu sezulwini yenzeke emhlabeni njengokuba isenziwa ezulwini. Amen. Okutsho ukuthi akukho kunye thina sifanele ukuthi sicinga ngako. Sicinga ngokuthi intando kaBaba iyenzeka na emhlabeni. Amen. Njengoko isenziwa ezulwini. Therefore ke asizange sinyuke siye ezulwini, asikwazi ukwenziwa ezulwini. Kodwa ngokwezibhalo siyakufumana. Na umthandazo wami ke ukuthi uNkulunkulu akhile intando yakhe. Asikhilele intando yakhe because sikwesi simo nakule mesi sikuyo kungenxa yokuthi intando kaNkulunkulu asiyazi. Sicinga uba siyayazi thina. And sithandaze ixesha elide iminyaka sithi siyathandaza kanti sithandazela into engekho. Othi umpostoli uPaul sibetha umoya. Amen. Kodwa nawo lixesha lokuthi ngoku singqale ngqo sithi bawo sikwenzile konke sithi senza kona, kodwa ngoku sifuna ukuthanda kwakho. Uthi umpostoli uJohn uthi kongoko thina siyazi ukuthi singabakaThixo nokuthi ihlabathi lilele kongendawo. Now unamazwi athi kuba ku-14, I think 14 ba andiphazami. Kodwa ukuba sithi alright ngicela siyifunde ukwenzela ukuthi ndingayi-misquote ndiyithethe ngendlela engeyiyo. First John chapter 5 verse 14. Yeah, chapter 5 verse chapter 5 verse 14. Singumfunda no-15 mhlawumbe. Okay. Alright. Incwadi ngokubhalwa ngumpostoli uJohn wokuqala sahluko sesihlanu verse 14. Kuko oku ukungafihlisi esinako kuye ukuba sithi sicele into ngokuthanda kwakhe uyasiva. Verse 15. Ukuba siyazi okokuba uyasiva esikusukuba sikucela, siyazi ukuba sinazo izinto ezicelwayo esizicelileyo kuye. Ngicela ukuthi
libungqinelana neli besilifundile. Amen. Yeah, Amen. ukuthi yeah, ngayifunda baba apha kuwe mhlawumbe. And this is the confidence that we have in him. If we ask for anything according to his will, he listens to us. And if we know that he listens to our requests, we can be sure that we have what we ask him for. Yeah. So enhliziyweni yami nje kuzele lonto ever since ndatshintsha uhlobo lomthandazo izinto ndazibona ngenye indlela because olusuku lwanamhlanje ngingazange lifike if ngingazange nditshintshe indlela yokuthandaza because ndafikelela apho ndikhathele khona ndidinwe khona kukuthandazela izinto zenyama okanye izinto zelilizwe zehlabathi ngoba uma uthandazela into zehlabathi le uthandazela le uphinde kuvelenye awungekho ukwazi. Amen. Ngita ndaweninye but kodwa kwafikelela into ethi kum nditshintshe umthandazo ndithi bawo okukuthanda kwakho ngempilo yami ndithandazela kona qha. Amen. So kuhleli nje lonto kuba ukuthi uNkulunkulu wanga angatyhila okuyintando yakhe nje uthina sidinga nje okuyintando yakhe. Amen. Okunye nokunye kuxhomekeke kuye ukuthi sazi intando yakhe silandele intando yakhe nje kuphela. Amen. So bendithi ndizama ndiya confirm oko ubaba lo verse ubaba ayichile okanye ayichilile about prayer today. It's about God's will in Jesus' name. Even njengoba sila eCape Town njengoba sihlangene ngolhlobo there is a plan kaNkulunkulu. Okwethu kukuthandazela le plan kaNkulunkulu ayiplanileyo ngokuba sibe lapha kule ndawo ukuthi izaliseke akukho kunye. Amen. Nokuba yini uNkulunkulu ayiplanile ukuthi yenzeke ngokuba khona kwethu le nahlanganisele yona. Let us pray for that plan ukuthi ibe fulfilled. Amen. Amen. So mna nalonto nje egameni lika Jesu. Amen. Amen. Izwi lakho alijike Jehova uhlala uhlezi ngazo zonke izikhathi izwi lakho alijike Jehova uhlala uhlezi kimi ngazo zonke izikhathi. Yeah, njengoba silana eCape Town uNkulunkulu wazi exactly yini intando yakhe sikhulekele yona. We will not be wasting isikhathi uma sithandazela intando singahambi nangokwazi basekwethu usebenze kanjani uNkulunkulu eKZN. Sicela Nkosi intando yakho la eCape Town iyenzeke ngoba kusho ukuthi uthanda ukuthi sibe khona size safika. So sesicela kwenzeke intando yakho ngendlela yakho. Bayikhona omunye basekwethu. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever, forever, and ever, and ever.
isikhala sikaze sisikhona. Ndabona ndeva izwi lezithunywa zezulu ezininzi zenze isangqa etronini nezinto eziphilileyo nawo amadoda amakhulu laye inani lawo lizigidi zezigidi besithi ngezwi elikhulu kuyifanele imvana eyaxhelwayo ukwamkela amandla nobutyebi nobulumko nokomelela nembeko nozuko nokubongwa kananjalo zonke izidalwa ezisezulwini naphezu komhlaba naphantsi komhlaba naphezu kolwandle nento zonke ezikwezo zinto ndaziva zisithi kulowo uhleli etroneni nakuyo imvana makubekho ukubongwa nembeko nozuko namandla kuse emaphakadeni asemaphakadeni izinto eziphilileyo zona zathi amen aza amadoda amakhulu aqubude izinto eziphilileyo njalo idalo okay idalo creatures okay cela ngifundela ngesingisi. And I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice they were saying, "Worthy is the Lamb who was slain, to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise." Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them saying, "To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever." The four living creatures said, "Amen." And the elders fell down and worshipped. Thank you, my boy. Sweet Jesus, sweet Jesus, what a wonder you are. You are brighter than the morning star. You are fairer, yes, much fairer. By the wayside, you are precious, most precious, and gold. Sweet Jesus, sweet Jesus, you sweet Jesus, yes, what a wonder you are brighter than the morning star. You are fairer, much fairer, like the lily that grows by the wayside. You are precious, most precious. Inkosi ayisisize so understand lamaculo. You are more precious, most precious than gold. Ilo Jesu wethu ke bazalwane. Ya siyambonga uNkulunkulu kunento nje la amagama engifisa siwanake uma sisahlabelela kamnandi kangaka. Sithi what a mighty God we serve. Bese sithi sweet Jesus. Kunobuhle bakhe la uJesu engifisa sibuke ntambama. Akuzuba isifundo eside nje bazalwane. Kuzoba isifundo nje esifushane ekushwali ukuqinisana nokududuzana ukuthi senze kahle sakholwa inkosi uJesu. Sakhetha ukulandela yona. Savuma ukwethemba yona. Icebile inhle ngaphezulu kokuba sicabanga thina. Okunye sizokunaka la ingilosi zezulu ziyamdumisa. Bengiwubani ke mina emhlabeni engakayithesti inkazimulo
yasezulwini since ngafika emhlabeni. Ingelosi sihlala kuyo inkazimulo yasezulwini. Mina senze ngahlala enyameni emhlabeni ivalelekile lenkazimulo. Kodwa ingelosi ezihlala kuyo ziyamdumisa uJesu wamabandla. Alibonge igama lenkosi. Bengiwubani ke mina ukuthi ngingemdumise. Uma ngabe ufunda uverse 11 kuthiwa lapha na, then I looked and heard the voice of many angels. Elinye version ithi myriads of angels. Okusho ukuthi uncountable of angels. Elinye lithi infinite. Into innumerable. Isho kahle ngesi. Engabaleki. You cannot number. Angels upon angels. Zinjani uJesu Kristu bazalwane ziyamdumisa. Kunamagama ake eziwashona uma ngabe zikhuluma, uma seyiqeda ukwasho, then izidalwa zezulu nazo futhi zakufakazela lokho. Then bese bakhona ama-4 living creatures asezulwini nawo futhi afakazela ingelosi. Bese kubakhona the elders. Ilanguage ithi elders isijwayele kuthiwa makuthiwa 24 elders. Nawo futhi akufakazela lokho. uJesu Kristu udunyiswa yibo bonke, udunyiswa yikho konke okudaliwe. So ke siyambonga uNkulunkulu osenzela umusa ukuthi sibe ingxenye yokuthi lenkosi nathi sidumise, siyibonge inkosi yamakhosi eyafa yavuka. Then I looked and heard the voice of many angels numbering thousands upon thousands. Ushuthi into engabaleki bazalwane. And 10,000 times 10,000 they encircled the throne and the living creatures and the elders. Khona ama living creatures, khona ama elders. In a loud voice they sang, "Worthy is the Lamb who was slain to receive, number 1, power, number 2, wealth, number 3, wisdom, number 4, strength, number 5, honor, number 6, glory, number 7, praise." Well ke abafundisayo ke banolwazi olungcono ngolwababusibiya bakubiza ngokuthi 7 mountains of Christ, of Jesus Christ. Izindaba ezingani eziwu7 zika Jesu Kristu. Angazi mayikhona iversion ehlukile lamagama abhalwe la kule version. Amanye ama version abiza ngenye indlela. Enye version. Ikhona iversion ehlukile. Worthy is the Lamb who was slain to do what? To receive. To receive what? Power. Number 2, wealth. Any version iti riches. Basically, wisdom. Then strength. Any version iti authority. Then honor, glory, and praise. uJesu wethu lo bazalwane kusho ingelosi ezingabalekiyo isiXhosa cannot be numbers asibaleki hayi ukuthi asibaleki not to say they are not running. You cannot count them. There are too many to count. There are so many to count. Those angels nansi lezishoyo in a loud voice ziyahlabelela kusho ukuthi iculo lendumiso leli, but indlela ezidumisa ngayo zisho lokhu inkosi yethu eyikho ukuthi amandla ingcebo ngesizulu ufune ngesizulu thula ngesixhosa uphinde ngesixhosa dilo nganyana mfana. Worthy is the Lamb ufune ngesixhosa kuphela 12. Yeah, verse 12, yes. We
kuyifanele imvana eyakhelwayo ukwamkela amandla. lifanele Sephelele. Yeah. Worthy is the lamb. kuyifanele. Kuyifanele imvana. worthy. Funda verse 24. Kuyifanele. Okay, besithi ngezwi elikhulu. Kuyifanele imvana eyakhelwayo ukwamkela amandla, nobutyebi, nobulumko, nokomelela, nembeko, nozuko, nokubonga. Amen. Bemfuna lo magama. Funda ke version. Ithini version? Sithi worthy Nasi is sa- the lamb. Hayi esam Sifana sifana. lesi. Yeah. Worthy is a lamb who was slain in receive power and wealth and wisdom and mighty and honor and glory and blessing. Yefana. It's a fun, mighty. Oh, mighty. No blessing. No blessing. No blessing. Blessing ungephike futhi. Last one. Awuphinde futhi nje lawo magama lawo Praise. 7. Wisdom, Power. power and wealth, Yeah. wisdom and mighty, Okay. honor and glory and blessing. I-praise but yini i-blessing. Blessing. Bazalwane yinenye esingaphinde sifise ukuba nenkosi. Ngiyakhumbula le study sikade sisifunda ensukwini ukuthi what are the qualities of a good king? Good king. What makes a king King to a good king? Yini bazalwane esidingayo? Yabona umuntu okuthiwa umholi. Other than lokho kubhalwe la bazalwane. uJesu Kristu esimkhonzayo unamandla, unengcebo, unokuhlakana ubulumko, une strength. Ngesixhosa yini? Amandla nawo. Bayabhaliwe kanjalo la. Strength, ngamandla, Amandla. power. power, Uqala. amandla, Khona igama olishilo lapho elifundwe lapho lizwile. amandla, ubutyebi, ubulumko, ukomelela. Ukomelela. Omelela si strength. Strength. Yeah, ukomelela. Ukomelela. Then and honor and the glory and the blessing. Yini esifunayo emntwini okuthiwa uyinkosi esifuna abazalwane ngaphandle kwalezi zinto lezi. Uma ngabe unenkosi enalokhu ufuna lokunye, what else do you need? Because makhulunywa ngamandla, authority is there. Makhulunywa ngengcebo is there. Is there. Yabona, makuthiwa ukuhlakanipha is there. Makuthiwa strength is there. Udumo, honor is there. Inkazimulo, ubukhazikhazi, ubuhle is there. Ibusiso, blessing, praise is there. Then verse 13. Then I heard every creature in heaven. Hey, ushuthi amazulu onke bazalwane. Yonke indalo kaNkulunkulu yenze njani manje? Idumisa uJesu Kristu in heaven and on earth. Emhlabeni and under the earth and on the sea. Nansi indaba engihlaba umxhwele. Nansi indaba engiattractile kakhulu ukuthi lento eshiwo ngenkosi uJesu ivunywa emazulwini, ivunywa emhlabeni, ivunywa ngaphansi kwani komhlaba. Bathi and all that is in them singing to him who sits on the throne and to the Lamb be praise and the honor and the glory and the power forever and ever. Mayisivala le ndaba isithini? The four living creatures said, Amen. Igama lithi amen lithini? Makube njalo. And the elders fell down and worshipped. Ayinathi ke bazalwane emhlabeni. Yeah. Siya worship abazalwane. Hayi ke ongasuka enkosini uJesu Kristu emva kuba sekukhulunywe kanjena
lapha encwadini esambulo siyaliphatha iBhayibheli emhlabeni wonke bazalwana ngithi. Ya kodwa namhlanje uNkulunkulu uyasinakisa ukuthi kunengilosi izigidigidi zengilosi awukwazi ukuyibhala ezulwini. Usuyayibona ipicture ipicture yomumo wasezulwini wempilo yasezulwini ukuthi ke nathi ke bazalwane siyinhlanganyelo kanye nalabo okhulunywa ngabo la. Haleluya. Amen. Angathi inkosi ngasithola ke bazalwane sisakhulu sisathandaza egameni lenkosi uJesu size sifike ekhaya. Hey. Sifike ekhaya. Khona ufisa ukweda okuthile kuloko esikushoyo bazalwane. Size sifike ekhaya. Size sifike ekhaya. Nokwetha. Amen. Amen baba. Ukhona sticking to le ndaba yoku-praise noku-worship uThixo. Khona le nto eyandifikelayo ukuba why simkhonza uThixo, why funeke simkhonzile. And then zaba khona i-reason but eyona eyagqamayo kum yoba kumele simkhonzile. It is our duty silapha kulo mhlaba because funeke simkhonzile. Now ndiyayicinga to the level that even if uThixo noba andingambona like vividly, ndimbone ngokucacile ba uye lo wenza into ezimbi apha empilweni yami, uba ingafikela kulo situation, still I'm still forced uba ndimkhonze because uye ondinike le gift of life yophila. Undibeke apha emhlabeni ngokwakhe, and after that it's either ndiya kuyo okanye ndiya esihukweni. But noba yintoni eyenzekayo noba empilweni, it's my job to worship him and praise him just because he is God and he gave me life, because ndilapha nguye. So fanele uba ndimworship even though ndiyabona uba yonke into iyawa apha ecangwami, fanele uba ndimworship. Funeke ndingakhali uba zakuworshipha njani ndilambile, zakuworshipha njani ndithentheni. Umsebenzi apha emhlabeni is not to feed the flesh, but to just worship yena uThixo. So ke ngoku I feel like andaqonda uba yinto abantu abaninzi abanoyiqonda loo nto uba even if there could be only evil and bad things emhlabeni, no sign of it good things, we should praise him, we should continue worshiping him, because there is no greater purpose to our life than that. Amen. Ayikho enye into esiyizeleyo. So and amen. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, angifuna ku-eda nje kuphele lokho akushiwo. Mhlawumbe khona okunye mhlawumbe umzalwane Jesu Kristu inkosi. Haleluya tata. Mna nje ndifikelwa into ethi kuba inkosi ingasinceda singajongi apha phambi kwethu, kodwa sijonge phaya, ngoba phaya eziba sifunda nje from verse 11 ukuthi kwenzekayo kulapho siya khona. So singabinawari ukuthi kwenzeka ntoni around thina, and sifocuse phaya, and konke around thina kuya kuphindaphindene ukuba kuhle ngaphezu koku sijonge sisirande kusurroundileyo. So whatever esidinga emhlabeni, whatever esifiselayo ukuthi nansi into efana siyayifisela ukuthi one day nathi siyohlangana nezidalwa zasezulwini siyoworship uThixo wethu. Amen. Okunye nokunye kusemhlabeni singakunaki. That is why inkosi uJesu sikhuthaza ukuthi asiphume kwezi zinto zomhlaba, because ezi zikhona ukuze zisibamezele ukuthi singayofika kula level. And
usathana i-aim yakhe le ukuthi singayingcamli lanyweba lancebo yasezulwini yena ayiphosileyo ngenxa yes yeah. So uma nje singafikela nje kulomqondo ukuthi Nkosi andifisa okunye emhlabeni, anankinga nokunye, but umthandazo wami ukuthi ndiyofikelela pha. Yeah, so koko nje okutyhilekayo apha kum. Amen. Thank you so much, Dada. Hayi siyabonga.